kumana na kuingiva kwa makwani maitheka na alama ende ukusi wa Kitui ikundi ya enemy yao ni kwatanie kuthinikia mathina aya ni maelesya misi mingi taithi tuyasi ithekasio kumana na muvuvwano kuvinyika kwingi kati wa mathina angi. Isaac Mutinda ulana mutete wa kisia mwene nthi Kitui na kene wakule muvia wa kukunikila itheka wa NLC kuthima ithekasio ndile siose tukwisila nze itailite na itungi wa ene aitula mutima ofisa amwe na ni nyamuma kivu kwa kuikonia ndeni wa kuosa ithekasiene. Onesimus Chalo na Mauvo. Ithoko siedaka Kitui siende na kuongeleka kwa metokea na kutumwa mesi mbingi likathinane munene na kivuvwano na ikundi cia kutetea kisiane nthi Kitui cio kabomwe na kuetakana ithoko ii nicianangia mikarile ya enenthi aingi kila muthenya vala enenthi aingi methitwe maikuna rivoti maofisini mono kana matethi ukukwata haki itina wa kuvenwa kana kukirwa cha vinyithekani cio ni ala meno kwati wa yulu kondo athino kwingiwa imitie muno atetinya kisiano kana pararingos na twekalansi usani ondo usunga tutona ko kwandu ndo pandu oniva wende ingirite na nivyo bana miti nyenzi muno suona pararingos linge kwa swani ondo usu pa ondulando ama kwa takisio na nivyo mpango wa matanya masio kumana thina ukwambata ngwatane ya tete ya makisia enenthi Kitui ni makwatana no kana kutethesia enenthi kumelesya akisio na kumanenge support ya makwani mithekasio vala makwikia kuthukuma kwa vamwe ta team niko matethesia kungavya kunyaika kwa vana ni witheka Kitui na kusuvya mesila mbinyi ano matesi maundu ma mea yitheka kana matesi meo mavikia kwika maundu kwa thereta ilite kondu makwani mitheka ni mavikia kwita matongweti na kila kitu sinya munane makwanyala meta Pedro the minister especially katika sia koba konkuta Kituti katika sia mwingi konkuta wa wengeni itu yene binda nina mono ya na ibinda yomo bekwegwa makwa minister bando amasilo na ngozi zie bikwisu nera kuvetuliza mana nakuta ainge mono ndoka ona obisini na no atiwe na banya vetukwisu na nyemba kandeitewa ukiri akisa bikosa magangu elomi ile na atonga apelo aina mama apilo ibidatu na betuki wasila suo kana ndo asila lakini magambalo kakwata ni malastia watiwani ka lastia ndoka kwambia maka nengi mandisi midi matethesia ngwaro za niko sedeka ndo zimwe vyote mosio nondo noko ni bando rake tuti kuba wako mwanga lebasia wengeni baka tatika serikali aideka inetikila sayile na sayide ibi nyoko marufuku mana ndienge upya. Isaac Mutinda nwendo office witheka kana National Land Commission kuthuma itheka ila ciosetwe utena mweo na kwitunga kwi enenthi vala matula mutima ofisa mumitheka na atethesia mama kivu imakonanya na kutethesia vanene ama enenthi kuosi itheka ciene cha vinyote na mweo nikula ciene kana la National Land Commission isio kwa uchunguzi ndo swingi upya ngivyo hiyo ita Kituti alola mwakaya na ingivyo amate system ile tumikire nikana ndo azuma benire kisu na mtu watu wabu na yakalabu ukivya machivu kana mazabichivu ni mapikia kulikilela na maana kana kidaka na ndo azabi metekela na kenda tu mabipani amone watu kotini na vema tatu wa kotini ani mende na kumi kutu ya National Land Commission nesi siendi ule manuza na ili karika kamati siteka lasi ende ya tribunals na singili ndili vote blingo mvomo Tongo TV Neto Onesimus Chalo.